Today kami masuk Enchanted Forest yang terletak di Monkeys Canopy, Sungai Long Ceras. Jom kita masuk ramai-ramai. Don't forget to like, share, subscribe to my channel. Dah subscribe dengan like our channel ke belum? Okay, hari ini kita akan masuk the Enchanted Forest di Monkeys Canopy, terletak di Sungai Long Ceras. Beroperasi setiap hari daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Nak masuk kena beli tiket. Harga tiket dia RM35 untuk kanak-kanak, RM50 untuk yang dewasa. Setiap tiket masuk akan diberi dengan magical tag ni lah. Tag ni berfungsi untuk pengalaman interaktif di dalam nanti. So ini merupakan the first immersive and interactive indoor forest experience. So kita welcome you to discover the magic of stories and imagination, where Malaysian nature and culture comes alive in the Enchanted Forest. Masuk-masuk ada macam pokok avatar ni. Pokok avatar ni sangat cantik. Kita step into a living world inspired by Malaysian nature and culture, where every visit is more than just an outing. It is a journey of bonding, discovery and imagination. So kita akan di-guide masuk oleh Mong-Mong, playful gibbon spirit. Visitors unlock the secret of the forest, take on challenges and collect magical moments with their forest friend badge. Kita akan tap dekat, ada beberapa station ni kita tap dan ada beberapa experience akan keluar lah. Macam lampu, macam cerita. Setiap dinding tu ada LED screen. Kita tap dekat di LED screen tu, dia akan buat cerita. Kita follow cerita daripada Mong-Mong ni punya adventure. So kita follow Mong-Mong punya adventure dalam hutan ni untuk save the forest lah. Dia ada sedikit elemen ESG dekat sini. We live not only with memories but with the promise to carry the spirits of the Enchanted Forest forward as a true forest friend. So ada banyak OOTD spot dekat dalam ni. Step into the world where Malaysian nature and culture comes alive through stories you can see, hear and interact with. Every corner is designed to pull you deeper into the adventure. So yang ini, you step on the LED. Kalau you step on the right LED, dia air biru bertukar menjadi golden. So kita bilik ini pula adalah bilik pencarian. Dia ada torch, magical torch. Kita ambil torchlight ni, kita letak kita punya magic touch tadi tu. Kita suluh dekat dinding mencari token-token. So dia ada 5 magic token. Bila kita dah jumpa 5 magic token tersebut, the whole room akan light up lah. So ini experience dalam bilik ini. Kita unleash the magic. We feel the forest light up around as you play, move and discover, and it triggers enchanting surprises. The more you explore, the more magic responds to you lah. Tengok, kita cari, tu nampak satu token. Bila dah dapat 5 token, the whole room akan light up lah. Macam ni, cantik kan? Ini antara inovasi yang syarikat ni VTF, Virtual Tech Frontier dan juga Monkeys Canopy sediakan untuk pengalaman kita. Masuk bilik ni pula kita ada peluang untuk mewarna haiwan-haiwan tersebut. Kita warna ikut kesukaan kita. Selepas habis kita warnakan, kita scan hasil lukisan kita tadi. Kita scan dekat scanner ni dan seterusnya haiwan tersebut muncul dalam paparan skrin dan kita boleh berinteraksi dengan paparan skrin tersebut. Kita sentuh dia, bila kita sentuh dia akan bergerak. So apa yang kita warnakan tadi, dia mengikut warna yang kita warnakan dan kita boleh sentuh, berinteraksi bersama animal-animal ni. Ada tapir, ada beruang, ada cicak dan sebagainya. Lepas tu ini adalah contoh merchandise yang dijual. Kita scan kita punya QR code dekat papan LED dan mereka akan kita letak nama kita ceritakan ketakutan kita, keberanian kita dan sebagainya, dan menggunakan AI mereka akan ciptakan story dan story itu kita boleh print dan kita boleh bawa balik pengalaman kita melalui souvenir ini. So harganya tak mahal, RM48 satu buku saja. Lepas tu kita masuk dalam interactive wall yang ada banyak lampu ni. Interesting sangat. Sangat magical. Kita boleh OOTD dan sebagainya di sini.
pengalamannya sangat meriah lah, banyak spot-spot OTD. Yang ini antara healing lounge, kita boleh baring dekat bawah lampu-lampu ni, kita sentuh kita punya tangan di satu apparatus tu, lepas tu dia akan beritahu kita punya emosi. Lepas dah habis tu kita kena pulangkan balik magical badge tadi, kita return kita punya badge yang kita keluar, dan kita keluar ke arah kedai souvenir lah, dan boleh beli barangan souvenir di sini untuk dibawa balik. So itu pengalaman kami ke Enchanted Forest. Mak ayah boleh datang beramai-ramai ke sini untuk mengalami sendiri pengalaman magical bersama the Malaysia first immersive dan interactive indoor forest experience. So jom kita ke Monkey's Canopy dan kita lawati Enchanted Forest.